Pozdrav svima, dobrodošli u kalorizaciju. Evo, ako se kojom prilikom nađete u Istri, obavezno morate u šparoge. Sad je sezona šparuga, ovako vam inače izgleda. Znači, pogledajte gdje vam završava ova šparužina i tu se obično nalazi šparuga. Možete ih raditi na 100 načina, fritaja, to jest kajgana, razni umaci i ostalo. Evo još jedna ovdje. Imate jedan recept na kalorizaciji, pa pogledajte gdje radim, pripremam šparuge sa domaćim pršutom. Uživajte, sve najbolje.